Yamamwajo yamamwa kwaba Adom Adom TV Kasee so na nwumere sema hodo asi braso say yede ni nyina bremo na muhunu ne ekoso omemu nkrofo manso na afi yehunu sade ebeti atoto ye nioma fa na nwumere nsam ne do so pa na de edi mu akote bi ya obeti ye ne say Ghana Mampani John Dramani Mahama na pro boy ya wodi tintim so from Montamu no wodi ni nyina aba na wieye e de ensam na fie mu yede ni nyina ebebremo Yabako na ya kwakoshe ye nsam fufuro mo chena nyame ya Adom a emfiempinu ene dunan sika no ye be ridi na ekukuma wo honom de nsam na wo mo ka ede afa budget no ho Adom TV Kasee ye be bremu bi na yakọ ya chiri hanum ya ni mafo wa ye demonstration mu odene na ya ma wo ho kwan make say emu mpanifo ya chiri wo mo ede asobọ ne ede abo wo mo ye de beba we ene agokansie Amaroni de ka ho eni gidie mu nsam so eka ho sanso ne yakwakohwe se de adwadie mu nsam tie eni apomdi mu nsam na nwumre yi yasipo so ya ye de bra mu midin e de afia mankwa tamaklo Yama mwakwa bafe yenya bre na yenhwe sede ensem no emunchiremu no etiankasa Ghana Mampani John Dramani Mahama na wotwe awie ye ntemu wabo pro ye mu odene de akọ eye from Montamu akọ nani akonhoma na nyame anim nipa anim ne odu holo wono ankasa nani nie wahunu niema hodo de ekoso ene ne enkoso enne nyame ayadom Ghana Mampani John Mahama edina pro bona bana wie ye na nsembe ye ena wie ye lechire no eto Adom TV Kasee de achire abobonsemi enkae Mampanyin John Dramani Mahama ena wabosa anohobai na wochiremu se aban no eden hihye nyina egu na kwemu ya kire se wapa abedwakuo hronkokra ya sa abedwakuo no wonom ena ejina brane na ni nyina ejina se dwumadie hronko ye yempuntunwuma ye ekoso ewo kita besi no emu no wonom ena behwe se sampuntunwuma ni nyina no ebetimi abam se ne se na efata mampanyin ede sasemi atudwa emra nananom ene manfo ya womo ewo anlo nkonyasa seso wonom abodwagata eno ena mampanyin ede sasemi etu edwa na ne wakan ye biomo ene se sa wo hye mpanyimfo ya ye de wonom ho nsam egu akwanmu a wo hye sa adwumadie no a eya de se aban ede ho nsam ato na kwanmu dada eye afimpimienu ene edu no emu ya kire se won sikasem ni nyina no eno nso wonom ede etoto na kwanmu ede ebesi ene enu ntinye nei ena bia sanhyehyɛ no aban no etu ho anamo na mmom na wonom ehwɛ ni mu sɛ wobetimi anya mmara bi na saa abedwakuo no etimi ata won machi na odi won dwuma ewo kita besi ni mu na wonom ahunu sɛ ne mpuntudwuma ebesi akwa wonom adi sa dwuma no eye enti emra yi mu na wo hya sese de mmara edi mu na eta wachi ama won dwumadie nso etimi akoso de enti ya mampanyi John Dramani Mahama wode sansemi atudwa no eya no ye hronkokra en wode ema na no nso ejina se na nsentem na awomafia ya wono ewo anglon kwanyasase eso wono de adehwede eto mampanyi se wo mamadia na ne dwumadie hronko a wodi ewo eye kita besi no emu no eso ebeba mfaso ede amamanfo a wonom ewo kuro ne so ene ne nkroto eso ne chichiru mfaso di a wonom benya se ebia arokwacha dwumadie ananso se dwumadie a hronko a ede eye sika ebebra manfo ni nyina no eho akwan ene wo hye ani mu se empanyimfo betoto ede ama wonom enu nti se wo hye mu a mampanyin Mahama ede sansemi tudwa na eya no ye
ena awomafia yo no ewo anglo nkonyasase so wode ema no ama ono ehunu se dwumadie sonko ekoso a kire se empanyimfo entoto manfo ya wonom ewo mpotem ho no ajeje mu mampanyin amana nso ho otwemu se sa dwumadie ya wonom ade egu akwamu ene mpanyimfo a wayi wonom abrane se wonom enyina na dwumadie sonko entimi enkoso no wonom ehu sikasem nyina no nso ene dwumadie a wodi ehu sikasem wode atudwa akire senia ehu nsem no ebesi akro. In the budget that is going to be read next Tuesday, we are going to unveil a new Ghana Infrastructure Fund. The Minister of Finance will give the details when he speaks to the budget. But this fund is going to revolutionize the way we have financed infrastructure in this country. And is going to ensure that the promises that we made to the people of Ghana will be fulfilled by the time we go to elections in 2016. I want to assure you that we didn't make those promises as false promises without an intention of achieving them. We intend to redeem our promises. And I'm certain that by 2016, the people of Ghana would be able to look back and say, yes, this was a government that honored its promises, and we will have no difficulty renewing our mandate in 2016. Ghana Mampani John Dramani Mahama na yokokotie no na sam no ne tofa bon mu nyina no na se wochena nyame ya domo a yensi kasam hontoto yemfempino ene dunan ya o man foto samfo owura se tekpe ede beto dwa ne ho nsam no de tu dwa na sa budget no ensema hodo wo me no na Mampani echechu mu se de besi aye no ye to anwumei Kasee no so na ye de akoye nsam foforo mu Nana no matankonya ya wo mo Adom traditional council na won wakọ Flagstaff House akosra ye Mampani John Dramani Mahama na ensema won de koye no edoso de wo mo bọ no panyina ene sese de adwurimudie kata se ne proye adware na ban ho no ha dwene pa nti braso sasafo ni nyina no wo yi won mase de firim na fe amamuo no tumi koso nana no mo won han wani abese aduo no 20 ene ne wo mo ekoye Flagstaff House na wo mo hwemu a Mampani bia yetete no ne bia wadu no enya de se ye de dwurimudie ne kata se hye ene hye na senti ya na eye won mahudwuri se won bete nsem bia te se ye registrar ya wono ne gina mo de ma House of Chiefs no na ejina ye ekasa de ma regent ya wo Adom Kampanguya na andani Yakubu ye Abdullahi ene wodin sem ye atudwa wo kirem se de adwurimudie afore mpanimfo no ehadwene nananom atrankonya ya wonom ewo Adom enkonya asase so ede ani bre esre Mampanyin John Dramani Mahama se proye bia ya aba beto abonten se ekoso ewo na ban no emuo no wonte nani no wonhye na Ganafo ebre na kwaba nso se enipa bi edi hofo a onsi emra no kwan kra wonhye na emra no entimi anya adwuma na wei ene anudisem ya wode ehya abofotene binom ano emra ya wonom esi nananom anemu na wone Mampanyin ebehia mu ewo Mampanyin atenaye Flagstaff House ho ewo enkran hase na nananom ekiremu a wonom ebo eye Mampanyin John Dramani Mahama abaso se na sentem wogina abrane na wokiremu se proye bia ye koso ewo eye oman Ghana mu no wobe na famu die se obetimi atoriase wose ano ne die wonom eta na chipa na wonom ena makwanya ne so esan ede ato eye Mampanyin anim se wonom ebo na baso papa na die nti ya wonom ebo na baso no se wohwemu a ye 2012 abato no emu no na akwakoye se na hinie no esensen ewiemu kakra kopem se Supreme Court no esisu epie enu nti se wonom ebo na baso a na chese ne kwan so eno no enuachi krache panyin ya wono ejira mu edema Adom traditional council no eno no so ejira mpanyimfo na mu ede eto Mampanyin anim se won keka ne ho na ne waka bia no so won hwese wo beye ede efa proye eho na obi bia obedi ho fo no wode wanya etesa no ebefa emra kwan so won mu kiremu a Mampanyin eye won mu de hye prekope wanum enim esu ene ban ya wode ewura ni mu a eno eye papa entete ye pa eni nyamhiro ya wode ewura ni mu eno nti wono so emmomodin biara se dodo a wodi akotene ewo na ban emu no won ho ebete ewo ntete ye pa
wɔno nso wɔnom de ama no emu na kwaba sɛ entete pa ne nyina chi na enema bi kɔso ɛfa proye ɛne kataahye ho sɛ ɛkɔso ɛwɔ na memo no emu a nananom atwire mu sɛ wɔnom ɛda wɔn na ne wɔn yam so ɛhyehye wɔn eti wɔn keka ne ho paa ebiemu nso ɛyɛ wɔ hena wɔno ɛwɔ kampakuya na andani yakubu abdullahi ɛne wahyɛ bɔ sɛ adwuma pa bia yɛ amampanyin ɛbɛtu ɛho anamɔ no wɔnom ɛta n'akyi na wɔn mamaden so no wɔnhyɛ na asomdwe ntimi mmra dabɔn ɛne ne mpɔtɛmu Mampanyin John Dramani Mahama so ahyɛ wɔnom ɛbɔ sɛ wɔbɛyɛ na famu die bia na proyɛ yɛ kɔso ɛwɔ mayi emu no yɛntimi ntɔre ni nyina ase kura no a ɛso betimi ate kura na Ghana yɛtimi anya ahotɔ na mmom ɛfa asomdwe a ɛwɔ sɛ badabɔn ɛne ne mpɔtɛmu hɔ no Enunti nananom ene manfo no enkamom na wonom enta n'akyi no wodi nkita ho a ɔware hyɛ mu paa sɛ asomdwe ya wonom hwehwɛ ɛwɔ dabɔn no ebetimi abam. By virtue of the fact that we all share the same objective of improving and developing the lives of our people, the two must collaborate to be able to achieve the objective. And so often when there is a problem on the chieftaincy side, it affects government's development programs. And that's why government tries its best to encourage the resolution of disputes with regards to chieftaincy. I want to appeal to you to continue to stand solidly behind me in order that I can make you proud that one of your sons also occupied the highest offices of the land and brought transformation to Ghana. Thank you very much. Watuna nyame eya Adom mfimpino eni duna yensi kasemo ntotoye no omemu fotetan for ora se tepe wode betudwa na ekukuma ya wonwo mrahye bedafie wonwa ye ne sese wo mo ba enema hodo a wo mo bekurakura de ya twere so ewo su bi ne se boys abre ena girls nso ekasa na wohwemu amrahye bedwani ya wogina mu de ema otafo abato mpesua so Dr. Antonio Osei akuto wonu na agigina mu eni Adom Kasee di nkomo a wo mo kire mu nyina ne se de ombe hwehwe de afri mfimpino ene dunan yensi kasem no mu no ene se ye oye sika na hene na afa ena afi nso mfaso be ene yenya de afri mu so man ewi achi nso Ketu North mrahye bedwani James Kluche Aveji onso de nanu tumu bi efa ochena nyame yadoma Oman sikasam sedi ebekono ho ensem. Oman Ghana bakwasemu ansa na asoya ahodo ene mia ahodo wonsa ebetumi aka sika emwade abo won bra no. Yesa aban etwe edeko mrahye dwafie ema mrahye dwafo ebobo ho agi sika no etum. Enam so ama bribia no afe no bekwa wie ya aban no eta ba abonten edi sika wo behwe na afi atwa edi ama asoya ahodo ma wode edi onjuma ene nsem a aban no wo efo man sikasem ho nyina no wode tudwa a efre na aban akọ sika abroni fre ne se budget no na afi de enso eba so eye wo chenada ama omanfo aye krado a obia ehwe animu emebi atwamu na nkedu budget bra omanfo kwotena radio ho ni nyina ne se yebeto eye famungo ebo emu eni nte yedu sabre na omanfo ani ko ho yie pa nanso nansan ekoba asa aban eyi famungo bo ede efri eye budget mu no ama adwen pi enhyeda entankoso nanso afi de ye sonko fi so omanfo no ekire se wo hwe animu se to ahodo e wo man Ghana mu anipa ni bi ebo bena san hwe yi na ebekosoro no wo mo hwe bia ebegina enu achi na aban no bɔhya ahodo pi a no nso otu ho anamo no wo mo hwe se de ebetimi agina ede afa wo yi na to nkyɛn a aban no ankasa dikan ede atodwa se wo man sikasɛm enhyeda enkoyie papa ama sika no yare ni nyinaa senke nam a obekasa aka dompe ene ti Ghana fo etwe animu eno opani akoto Osei NPP mrahye bedwani wode atodwa akyerɛ se wo hwɛ wo kyena budget no a nokwasɛm ni enya de Ghana fo ye ho beto en biara aho kyerɛ kɛse ena eba de hiame bakwa e wo se mehu no se oil fangu sikado me pese o me che ade a o yes de o me use last year no up to now details no mo fa mai e hia pa se Ghana fo go se fangu sikado se ne de ye na 111 million last year for capacity building no enye adwuma why capacity now building enye I hope so and na revenue no so leakages da wo nti obaji misika now so and ko ma suba Waterville Jida emwaye sika no se bi ni o so nya se bi na o di kwasa se
ɔmo hwe ne yie na Ghana for bre Enya no kwa opani kluche aveji enso mmarahyɛ odwani ma NDC amanyuku na finance committee no wono eno da no no de atodwa akyerɛ sɛ budget no Ghana for nhwɛ ni mu sɛ niema ahodo pii eno osofo no ba bekyekye mu ni titru ɛfa to ahodo vata wɔde ɛba ye ne nyina nkyemu ɛbɛba ayɛ ne Ghana for enka wo mo akoma ento wo mo yam. We should expect the minister to tell us government position on whether we should continue to provide subsidy in terms of tariff, or we should be gradually move away from subsidy. Therefore, more revenue can be raised on that sector. Ghanaians expect that. Well, probably Ghanaians will expect that government should provide subsidy. But the question is, if government provides subsidy, will that money made available to those sectors that are equally important? Or let's share and pay a little higher so that government can use that subsidy, which would have used to pay on our behalf, to grow other sectors, to provide the needed social services like schools, hospital, road, water, and the rest. Those are the issues. It would be good if we have enough resources and therefore provide subsidy, but if we don't have enough resources to provide subsidy, then what do? I think that Ghanaians should expect something from that sector, a policy by government, how subsidy issues will be handled. Na no achi no ne atiasi monten so bisa Ghana fo bi se wo chena dai no dien en wo hwe e de afri aban akohoma budget no mu emu na adwen no aye bebre etititi nyama su kakra mayen nyama ne bo no akosoro ti ama ye wuche ye nto ade so mayen ti se betuma yanka nyama ne mbre fem kakra mayen na yesu ye ton ana ye nya bibin kakra se ade eyedin kakra achina se aban no ba obeka bibia ebema yesu yenya gidibi wonimu ti enu na ye expect echina se beko yi aman na budget ya ye ba be ready e pese onhwe maye se anyama mu ayedin se enya din de na eboa me se me di aban me pe aban na me di na chipa ba na se de nyama me ka se nyama mu nya din de na meboa nyama mu ayedin pa ayedin. And also, we share Yamana every blessed day. 2 or more to Yamamu. And they are to a 1 million. You're 100 Ghana. A debetina neco 110. A difference in a musun. And about your school no so. Said the school Munyaman de Kasee in the neighbor, and we had Yankasangasa. Titan, it's about the education center, no. I know kids that completed BEC, that is JSS, no. Majority couldn't get the replacement, and replacement now just say, the next term, and then that next time you have to pay the other first term fees. Right now, my kid sister went to school, and we went to a whole lot of things before I know at the Airco school in Cramp. Secondly, about the market center, my mom is selling outside here, and then things are not going well. They keep on saying budget every year, drop budget. Every year, drop budget. We are not seeing any improvement in Ghana. We have raw materials in Ghana. Nothing is going on. I don't even know what they are even using the money of. Say World Bank, because we are owing them. Ghana is hard right now. To me, Ghana is very. So I don't know someone's opinion. To me, Ghana is very, very hard. It's very tough for mothers, teachers, even nurses. It's very, very hard. Abanhwe na godra womutu na oya omutu abanhwe na ofam wayen because Ghana ha na yewo e say yenya gold wa yemamu ha e say yenya oye so wa ha ye obibia wa ha so de boayen e wo yemamu e say yehu de ekoso bia oya yetu yehu faso bia yenya de chi bia omoto petrol itaban hu yemobo no onhwe so no fam wayen na afesu ye school fees yentimi ntua ofam wayen ne yefan hwe yema na yema na ha na yenyina yewo yema ne nyina da choma bani ayempanimpa ko yi kra because ye bahanum na sometimes na ya tonhwi na ya san akọ no saa yanya one sitting po because these days amambre no so amoye diamayen pa the whole day oba betra hanum na one sitting na onyan so be san faka won ntina wo say mutumi na mudi mpenifo no no e kasamayen because niama nko yi kra yan to ade na niama no so esro na e den e ko
Enti watchna nyame ya adom said the omay photo for set tepe day and budget 2014 ne beba no na yekọ monten so ne omanfo bi kodi nkomo na mantam du no Adom Kasee so yerewre mu ayekọ ebi so na ye ne wo mo edi nkomo yentu fa na yenko eye tamale na yenko keno wa ho eho no no subutu keno wa uti yenka ye mo akọ abadom wa Adom TV so keno wa ye mo akọ abadom wa Adom TV so Oh, Madam Asile. Yo now watching 2014 budget and ye de basai na tamalefon so somo. Woman send bisa bay and answer near ben one more person a ba or budget anymore. I mean, because and let me need get the funny thing, Kumono and Kumoni teaching and do duana name say the kind budget cry. Do duana dream now VAT increment na a bind there banner for two and then not do duana dream one. And to do duana I can't say I won't. Yeah, buying yen because I said Kuma ye den and a yaman so to a dear Susa, ye said and tossa, in Kaya's skin kum in Duduana, a Phyllis are buying Tissa, VAT naso. And you know, and no only concentration, Nankasano, our VAT naso. And I do duano so Akasa, Efa, who say, and do ye Ghana Bebo match in the Duduana Nim say, ye baby say budget reading and budget parliament bet in Asaka, to do duana, ajin now football match. And VAT na kokoso no Adi enfo si ha na yenhwe de wochena nyame ya adom so a ebesi eda sepa ke no wa de odo free tamala bre yanti tamale ne yakoye no yamani boni ke no wan so na wode ho ensem bre ya na se tamale fo de on de anti so dogo bi no abe de wo mo kan ne se VAT no a yatum no edi ne hia wo no mo ne wochena Ghana kono ya yegina ya ni Egypt a yese ko hye wo mo mahunu se loko yeje no enti eno ho asem anu wo mo kan ye bekọ epoema ntemu ne ho so yakọ akọhwe sede ehọ no so nsem no etie enti yenko eye ensem no eso ye beto so na ye de akọ ensem foforo mu wochena nyame eye adoma obi anim akono ya Ghana yegina ye ne Egypt fo ye de kwa akọbọ ani ka eye boy ho asem ya kan na Reverend Osei Kofi kane boboni ba ko pa kukudama na wo my Ghana mo se Ghana Blasters no wontimi nya hwema nkuguo ema o my Ghana afamu nti de woso mu ye bia ema nkunim de eye ndia wo chena nyame eye adoma e wo bi manso Egypt mountain so no wo we se wo mo be yo se afutuo ne kokobo e na wo de ema wo mo se nkunim de e be Ghana dia Emmaburu ensia e na sese prosifo akire wonom e wo nima na ni nyina egira se prosifo abo wonom kokko se woni kwan se bibinti wonom eye Meka se Ghana Black Stars egira akono dendenden eye wo chena de ya e wo Egypt ahen kro Cairo emu na bi bon trene se anya de Ghana ye bekọ ebesi o ye bekọ enam so amade ba akọfa asase ba nyina ene se entokọ asori e wo Cairo man no emu no ama eho anyoye na mpani sisa asomofie nyoye a wokraman enya dabre nanso Ghana nam sini e wo ho ene Egypt aban no ayen hyehyeye asrese Ghana yemra na nyade aboni bia beto obia ene se Ghana fo akopie ho a wochena ye hwe ni musa kansie no ebekoso meka se Ghana mrante na kwakodru eye Cairo no odru Cairo International Airport no ene befa wo mu achese won hotel ani din ene JW Marriott Hotel wo mu akoho a wo mu eda twen wochena dey na Reverend Osei Kofi aye obi a wabobo pen pa o hwe wo man Ghana woni agi bonsua na afi wagi din wo man Ghana mu a woka ho wose man Ghana ni bia emohu efiso hwe se de nema no esitie no a bibia ni ho ebesi wo man Ghana kwan se afi World Cup no yenkobie efisa gitro bedu wo man Ghana mu no ye hye wo nsia emomu timu baako enti akodu hwe die kwan bia so anya hwe no wo muti bi kura no a ebeka bi ama man Ghana kwan bia so yetumi akọ wiase nyina kansie bonsia baako a yekopre ho no yetumi akopre na yede abo man Ghana emu efi mpanimfo so abepem players no so amse obi aye na fam de no se se ma ne bepora hyase free niti enti bra mpanimfo na ye kro na omni FIFA dinkuta ho up to ne ya me no kase ama FIFA agi atom se bibia sia ono ye mfa so bo no mo no de na chese menyi ni se bibia be se enti se de obi sa ye no de film penning for ka players no so no even anadwe kra no supporters so be ko no de menyi ni se ehu ne bibia o chena nyame ya adom magana fo ehye Egypt for 2-0 me shepa because Ghana ya wa nyankopɔ ahira because they were rechemu say they be show mo for pa no mo say Ghana so yen so yedin what up
Asamoah Gyan na Steven Piano omo ya de nti wo mbehye nimsa cha match ne se na tibia be hye mo ya do motumi awi ne 5 ne dan how it is be hye mo tunde ya dada be hye ba kwa man Asamoah be hye ba kwa man e desbabo ano nso de ba ko be ka man ehia tu chira match ne de ena me se akoye obi man so nti no yes but this ebenya go dodo bia because already obe 5 bigu ya tena mu dada yen kan tiemu ayewe se ebenya bia ka enti nyame adom no ma 2 bi de ka ho a at least ebekọ ebe 7 na so omusunya ba ko bia na omunya mienu bi kura wo kan bo ma aggregate ne se la ye di duom enti Brazil ne de kenya ne kenya duru omusi ye nkokora nyame se go su ne de so far so good ni attackers na se moja ese wo gina ne naso Majidi Wares wo da mufia timigidi si Majidi be hye ba ko ena Papa Gyan so be hye ba ko na ese de akosu bibia Kwaja Asamoah be 2 goals ena Wares 1 goal nti e bi twa mo tere game ne de ye kono hyehyehye pa hwe e ma ne nkofa week squad bia nkomukra ye ne KP Boaten nom ne Asamoah Gyan nom na omo ana ekọ game nim na Asamoah Gyan bo ni 2 goals ni wi na KP de ba kwa kan wa ase na ye wi a ye twa mo miensa ye wi a ya baga na asomdwem 3-0 because Kojo Asamoah be boato Weye watchna nyame ya doma Ghana kono ayegina ye ne Egypt for no na wote se Ghana for wo mo kire wo mo adwere na nyame na woye bibia wo na obutu ebia na nyame kura ma yesese asaka ho nti yehwe de watchna besie na ye besa akoyachi na yakohwe nsem no ayedi kan de bramo ye budget no a watchna nyame ya domo a eye o man futosamfo ebekenkan de ache yenko sunyane eye bono na afomantemo kwakwa brampo ho ehon so yentie na tamalede na esonko Kwakwa Brown Party and Kaya Mwakwa Bado Badum TV so. Yo, Nasunyane, say now one so budget and one movement on the Fadia and one more share a dear friend penny for say a bebremo na a bebuasunyana my and a bonona half mantamina. If you make us say Oba Brown of Mantamasea, or Monfort, when you are deemed come with friend of Panibasi Sabrino, the Brenoa any budget much papa, the Shanton and saying, oh, share near Coso Manga and more, you'll be a kind of say a year boys are bread, get to Casapa. Nana mse nema seda enko papa enam tikasemo ato community and in your family no di nkomo petite kuafo eye adwadifo na fashion kafo no ye di no mo kan se so ochina eye sika komotika ban de betu dia no de brenu enwura kuaduma mu isan se obo manga na kuafo do so pa na so akatia na seda enko papa enti abama na nku pa eni bi so ka se o man bia komudi enheda enko no Ejimenti ni nkoso enunti abanso na matika no so ku eye akomudi mu na fe afimfo mo kwa wo so won sama bi mu no betimatu ni na afi na fe nkume mu a ayarsa ne chedan ko yie no aban ema aye ayarda no enwo so ho na ma doctor fo so konkura na se be ya so bi yare a bi nyamanfo mo ahwe won mu na na bi so ka se ne agadi fo no so ko biaman so a ka no wodi ni na kudu wa o na ni na asa what the bass o tun ayento nti amacho na eto no wo ma no bo no nkofom na tina boa ama wo so ton wa tina to na mini sika da show mo busion fo nti afia meka se agintire no ayentanta unu bi e kasa obi e kanadie na ni o mo kan china no mo ni akoti bi no pa ni radio no sanse first no na o mo se da nhwe papa but o china de o china no o ma fi o ma so no mani pa de bi ni e be koso o china ene na e wose wo mo ofidie no e da Adom TV if you say ye de bebre mo live yada se Kwakwa Brown pa sa won so de amane free e ye bono na afomantem sunyane won ahinkro e bre nti sunyan for de o ma ye krado nsem ni do so pa wo chena no dura ene ebehunu o ma foto samfo nso nsema wo de e betudwa ye to so na ye de akọ ye ensam foforo emo yenko ye ni mamonten so ne ya kire mpanimfo be ensia bi ya won di nima youth no won mo animu ni nyina ne se enkramontem mi maposifo won bo won kokọ se wo ye kire bi a won wasisuo se won pese won ye no ma won nye na so mpanimfo nsia twi woni kura eye sa wo ye kire won sem nyina ne se subonka bi wo hono mo won pese mpanimfo eye de ma won timi ka kire enipa no mpanimfo no nsia no ya kire won mo Adom TV abobo nsemi enkai Mmabunu ensia na sese prosifo akire wonom ewo nima na ni nyina egira se prosifo abo wonom kokọ se woni kwan se bibinti wonom eye ye kire ewo mpatam ho na ni nyina echi no mmabunu no so etwifa so ya wonom keka won ho ene ye kire ya wonom edi ahyehye so no eno so enya asem ketwa kra na mmabunu no akasa wo kire mu se niam bi nkoye ya wonom gota ho nsam ewo se
empanyimfo te wani ehye de ma wonom etoto akwan na honi die ye adwuma woni ma empotam ho no empanyimfo achi wonom ani na mabuni wonom abɔ mpanyimfo abɔ wonom enye ho hye eti na wose mabuni wonom etimi keka wo ho ema mpanyimfo no ehunu se wonom ani abre enunti ena mra eye prosifo ema wonom kwan no wonom nso etimi ye sa ye kire no isanse eja broni waka ede ato ho say if persuasion fails force must be applied and into force no ena wonom ede aye adwuma enu mu no ena kire se enkran prosipanyi ya wono ene DCOP Christian Tete Yehuno en wachire mu ede akire manfo senti ya emabunu sien wachire wonom. Well, it's an illegal demonstration that we've just tried to restrain ourselves, and the law will take its course at the appropriate time. Oh, we wanted to take serious action, but the big man said we should follow the and use the other methods. So that's why we are now. Oh, we were restrained. I would have dispersed them from long time. Make us say, was it a marade dear, what me who say, one ato, Nanina so a baby, ewa quarto, say one mu D4, and also say one Eddie Bemno, one equa quarto, ya, and a quarto no, a day and one sem ebatuja, no, and na a year prosipanino, a trimoa. E mabuno no senia wonom ekeka wo ho no waha manfo asumdwe ye no senia wo kan wonom ato ho emra nanso ni nyina ebetwa ewo court ho na prosifo na ama no anso ho senia wonom eka no wo se e mabuno no wode emra na ahye wonom ensamo na wo se wone aprosifo di nkita ho senia sene fata na prosifo etimi ema wonom kwan isanse ebasa no kra no a ya na prosifo wonom aye krado se wode bambo ebema obibia ya wo beye ye kire ni nyina ne sa prosifo ebema ekwan nanso emaburu no ene wonom enni saa nkita ho no na enu achi nso kra no uhwemu a aprosifo no etwire mu se wonom ene emaburu no edi nkita ho pende nanso utimi hunu se na ekwan no ennamu se demonstration aranso se ye kire no ebetimi akoso eti se ne a wo kire ne de eniamo ho sam ena mabunu no wonom aya wochifa so na kire se eye kire no wonom ede ehihye so ene ye se ye kire ni mu na enya asem keto akra eja kra no wonom etwa bi ede to lorry ties emu ya kire se ekwan a eye kanda obasanjo kwantempo no so no wonom asi kwan no kra ya eno mabunu no wonom ede kire se wonom ani abrepa na emabunu no so tietie wanya wasi efra fimpim yenu ani duba komo ede ba ena mpanyimfo ato eniema mu ejeje mu a wonom nso edisa juma no. It's like we've been rejected in the whole country. Comparing Zongo to the estate, you can see that there's a vast difference. You can see light, both ways. Everything is good about it. When it comes to Zongo, all they will tell you is that we don't respect. We are only hooligans. But madam, I can promise you, when it comes to Zongo, you will see imams, lecturers, graduates, madam, who can be better than compared. Mafo nene ye kwakọ hwe wo mo na ja ye besa ko ye nchi biem na ye kwapo mantem mu fi se wo chena de wo chena ne chena chena ni magudo miedo ene si o meye ni so ye sika sam ye nko na maxwell kuda konso apo mantem mu ahinkro fo dua ye hwe se de won so ehunu budget no wo chena efa maxwell kuda ko te ye nka ye mo akwa aba maxwell ye mo akwa aba yani afia yo na sun koforidua te se wo kyenya me ya adomu a budget no se no won so hunu ne fa awafia na wo kyena budget a ye hwe nim se finance minister be ko kan ewo mrahye bedwam na akye kwan ye be fa so aban be spend sika ewo afia 2014 mo no atema oba employment ma mafado do na ene gbohunkru na ene ye market day unam dwom a amanfo te say be kan budget na mo ye ma hye say be to niam so enti biadifo do na ebubu say na niam ikura say dia ikura ye nto na afi ye be sa be kan budget ni ato so ebi ni say o say dia niam akọ edi bia no mo hwe ni say budget ya ye be kan ebetimi de tesesa ka ye bia bagana fo abrabom driver 42 a Adom Kasee ni won twetwe procurement ma chemu a omo si omo de on person omo ti o budget ni mu nyina wo procurement ma pa ni say
ɔmampani bɛka sɛ sukuu sa wɔm kwan no wɔyi sika sɛ yɛn bambɛyɛ ɔmampani sɛ ɛkwan tantantan ɛkwan adodo te sɛ ɛkwan adodo wɔ apua mantam no sɛ nyaa ɔmo dodo no afrɛ no akaida rose ɔmo mpaabɔ nyinaa ne sɛ akaida rose wɔ apua mantam no sɛ no ɔkyerɛ bɛte ho asɛm ɛwɔ budget mu na yɛnto ama no ɔyɛnya temamufoɔ baako anim asi bua yɛbu sɛ sɛ ɔkyena budget a finance minister ɛkɔ kenkan no ɛdeɛ bɛn paa na mo smedifo bɛgya adom kasa ɛbɔto ni ɛwɔ adom tv Maxwell Kudeko yɛbɛda was Ofa so a idea so di udi be no hwe bakro obetu so di no hwe mensa kan ke di be bia so si form na opia tene e aban so be na tika no so ba chiche akoye be pepe so mko se bi na mo fa bi de koye bi na de bia no ye de di repeat asabako ugo so road se de bia so road ya ka e de ase budget mu e je me se de bia ba se be so ye man ene ehwe so obeka budget ya ti Yada se Maxwell Kudako yamfa wunsi ha na wɔkyena nyame yadoma de bepie nsi ebesa ba nkyɛn na yabegimu enkyiremu nti apoe mantemu nso de wa mo hwehwɛ de afiri wɔkyena budget ni mu na Maxwell de ebre yane de edu so no yeba sisi ansam no de aka kyirempo ene do so yeba Kwaba mfamo Adom TV Kasee so de edu so na chasa asam no emu oya ebi anke betimi aso nenso nyame na edu ho afu sane ye kɔ Kuwait ya Ghana de enso Kuwait nsam ne de bra oni nyina ne se Ghana fo bi akɔ akɔdi nsɛnsɛm ɛwɔ Kuwait fo nsɛm pa nkrutu dwuma ye de wo mo ye no nyame anim nipa anim ne ye gya bi wɔ ye nkyɛn ha ye ne bedi nkɔmɔ na wɔno so na kosɛm a wo fa mu no ɔne ya kyɛ na sɛ wo dadwen ho ana wa dadwen ho sesie se bia so tu kwan a wadwene hu mienu yenya Richard Owusu oya oshenkani na yene na di nkomo bibi nti hu hunu nanim no eyie esa aha na akira nko hu na bonten akọ obundin nom ne ade be mena emu akọ aba ya mu afiri mu nso medas ya ke kasa mo abre oku hweti wo pa enya asem geto akra na djuma be na akọ ye ho sa no ya de me ko ese me akọ drive nti drive ya djuma ya na me de ko na in fact emu nsem de edoso nkrofo bi o ma Ghana emu a omatu omo asi o se omo ye connection men a je se omo jijijeje omo na ma kwa hodo so bi jijijeje nkrofo sika amrante ne mabawa o ma emu sika e de etututu kwan bi a je se anu odin na ye se okwa e na friends say obohunu de obohunu kra de ewu mu enti mekoye driving work driving work. Ntu ko driving. Said you ka se connection man, o ko driving na na akoye. Me ba shon driving na o de me ko no ka kire me se. Edi kan o jimi sika. Sen. Se o de me ko ako drive o friend say Kata o jimi sika sen. Total no o jimi 40 million, sorry. 40 million titi sika no. Titi sika no ya. O jimi 40 million. Na ye concern see group no de ere eko. And so go we are seeing no se me nkwa me visa na de aba na am say okay fine baby a meko na hefa na meko company bay afedo obi na no ka kire me say o de me ko Kuwait na am say Kuwait okay fine enya hwe meko a ho so buza say company bay afedo obi na so a ka kire me say me koye house driver na am say house driver ni say obi twi obi o fie na obi twi na ko hai me koye djuma ofie ankasa na oka kire me se adwuma me koya ne se me de nkura be ko school na me de o ma ba fi eno wane me adwuma nti emo no tofa mre ni shapa nti ho no nyina ne kosi sai ne wakosam a wo fa mu ohoro me koya me ko face problems bebre san se ye koya me operation na ma aduane o mudi no ne ade ze aduane no enye nanso so wonya akoto mu ti o be nde se odi ne saa na so ma ekoye me operation na operation esemanya appendix nti ekoye me operation enti emu na me sponsor na otu kwan na obae a ofo so me se me fanya adwuma na esenya ade no so betimi de aye adwuma esenya doctor krama me 2 to 3 months me fan rest enso ofo so me se me fanya adwuma nti na ode ye
na me de ye na san akra but na de ekọ na no wo de me hwe a ma hwe ni obokume nti de ekọ ye ne se ene me fam ho adwen because me ya me ne kasa me ka den se me so no mo me be 2 months no me fam ko rest emra o se di ntina ma bi ma no akasa asem na kire no eno nti oje me driver's license free me se me bibia me se bia to oje free me nsem afi o wi o ka kire me se why me house boy me nya driver bi o fi o na se me hwe de ekọ na ni susu nti me fam ho adwen se ade echi a ene me free fi o ti ahomachi ana me free fi onom ekọ complain me ne me ya de ni nyina me ko complain ma police omo so me ko ya ne ade no omo te me sponsor ne din kura no ese obi atwetwe no ado yo skani wo kromo ana ana omo weska pa ska de omo obi e wo kromo ene na wo pay ye pay a me ko o ka se me kwa kwaje no me ko ya ne hwemu ana se no kura bi anim no kura bi anim ba ko kura aka so be je se na wo ko na wo je se edi ka se me se magic and is no 10 million na no kura no obetutu mama me and I'm so okay fine na ma me de ma adwene ade e ma no tu ko ko je se me ko iskaro me na me de baga na iskamu a 3 million oh and what is so na se wasisi mi bebri na se wadwuma na enso ani anasa den da bi nya adwuma na enso ani san se honum sika no obo kire me nim o sika no ana o se e ba ha no sika mu a se na ere 10 million na ere meje ya the offer but ye be pon to fa na de na wo kura 40 million kan esika wo Ghana ha na wo de koku wait we akire 300 series na kokoji ni ba na medical ka kire no se ade ase omo e ka na kura na kire me a nka me ha me ho nko ana me nim de me kwa akofisi so a kanya ade anka me ko san se wiase obia be so bobla ko nani eno ntina asabi e ma me de ma adwene ade e ma omo a mezo so me koye ntina ha na wo ye adwuma ben sana wonya 40 million dia ko no na me drive sa na drive nti driving taxi na wo di nya 40 million no na yesi de bi mu ko jata ho nyina na bi mu hwe na aka ho bia na da bi menu abako ana ono so de no ono so ko so ko drive sa ko wi ase na sponsor no eje na license free nsem e ma yesi odna koto desert so ba bi ana ohwese boso modene kono so no nya de omuka se okwa kwa esa adwuma nti ono ohwese boso sese ono ababia na nkwa na so fa ku wait for oba nti omda so hwese bone so even boy ba akokra me ne nyina abo mu koye obeduru kromu ase na de che na mesome bae me ko to no prison e ma ibuzan se na de ki ha na we adwuma na obi na no aso maka en se ya che mi na me buzan se na de ntine de no bae aso maka en se ne sponsor no a one ne adwuma one nya problem kakra enti okọ outside so okọ akoyere ko fa adwuma bi ai okoye no no report me ache no yes no I report me ache no afi asimo ka state police for no say boy na ankasa no odwane afi police for nsem enti we criminal ya criminal yam fa unsi ha em so wasam ne de do so pa ye full history na wo kan sa makosam amafam ya de ubesi ebresem ye besa ba na ye no wedding kwa em say nyime kwa no Tuesday and I been your pampas no was a Dutch and send mu ye. Yet I send you phones here, that's a pioneer Bema Richard also, and I a cocotier name Canos and can you all Ghana ha or cook a ye kata. We are check I don't call 40 million quabrane or the alcohol. We say appendix crowds, as they said, and ye. Ya bas a sea na yakako shaded ye a more handsome. Ya mo akwa ba fe de ye du so no ye hwe se de na adwade emo ensem no ebekọ ye hwe ene se de adwade emo ensem no etia ho central market ne ekọ ye se wonim se na wotwe ntem no Ghana ye mampani John Mahama wokọ eye from montem no okọ ho na adwadefo so omo tugu ne so ani wo masem tia wo kan ye ne se dwana chepa nti nipa bi a wo ma hyeda ma adwa no anwe ne sesa na ban fa ne nan ensi so
Omampani John Dramani Mahama ene adwadifo ewo ho dwakese emu Central Market edi mpunimpu ama adwadifo no de ato nanim asrese beya wontwe nani enhwe na empuntudwuma ahodo a esefata ewo dwa no emu nyina no wonye emfama wone wo mo ekyerese wo hwe sede edu nsutobra wo mo ho sikire wo mo enu akire wo mo nkane ne niam ahodo a eya akade eboa wo mo emu adwade etumi kosoro no ne nyina ato ape eninti wo mo ese so Omampani John Dramani Mahama womra na wonsi enhwe wo mo kyerese nansen niam pi no a ene enkoso ye ewo adwade no emu enam se wo ye manti no wo mo eka bi ema wonua ba ko Omampani eyi no se nka anya hwe no womra me ya ban kra chepani ewo mpatamu ho nanso ko wie ye no mpanimfo anye no antumu eninti aban etwe no esen ye eye MC Fafa Adinra ayekoba se yentumi amfa amano no eye emai esusu srese ebeye Omampani enhwe na wontumi emwa ema yentumi ensanfo ba imra ananse mposi ebeye obi a yemfa oba emra Omampani litudwa kyerese wobehwe na wo mo nsem mo ka nyina no watumi abo anan na emwa bi a wasefata se wo mo ensa eka no wode amowo mo wosrese ewom se nipa bi eka se adwade nyemamu ayedende nenso no obi anka na koma ento ne yem se de mpani ka no akya ne muye edesin abebuo nyina. We know today that women are as good managers as men. And we say that what a man can do, a woman can also do. The women of Ho have spoken today. They've ambushed me with their placards. And they say I should re-nominate Ms. Fafa Adingra. I promise you, you will hear from me in the next few hours. Deadru so ayago kansie ene afe se de wiemo pa dibre no so ebesi ayeye ba na ayede no atoso.
Abusuafo ya mo bibia kwa ba de ba agokensie ejumedie so na monhye ne so se atenka coffee gin o madarama ane de agokensie ejumedie ebremo na ye hyase emfi abrante ba kwa na osi akadema Kumase Asante Kotoko same wakopie mu ewo eye Finland osi akadema FC eye Honka abrante American asem eye Gideon Ba Adom Sports anopei ye ne atwetwe nkomo efa na brabo ne enti ofi Kumase Asante Kotoko na afi so ne enti a wakopie mu ewo Finland. Amafo bebe embu sa league no but me call na mo sa adwen but me call mutumi say league mo heading omo style of play and the way omo share it completely different. So they are in Europe they always approach it in a European manner and European style. It makes me like I say a very good league makes me see me work as a aboa me pai. Minya best defender for the season now misansunya discovery of the year be mokane rookie of the year these are the two major awards me to me win here my ambition is but the American say untumi nka so bo premiership obi abetna eche ahwe and now we Bundesliga unya bimbo debia and super count na me free kotokon because na menya regular playing time. Like I say, so Finland now all but regularly. I think it's better than top European teams are on your bimbo because it doesn't develop you as a player. Now, into me develop you as a player with standard of football in the platform. Abrante Gideon Ba ena mote nenkana Abrante no si akadema Kumase Asante Kotoko akopie mu ewo Finland. Hey boy. Enye bete sao yen twaso ewo the senior national soccer team the Black Stars of Ghana na amachina ometumi akopie mu ewo Cairo nyame adomo china 4 p.m. and the Black Stars of Ghana omene the Pharaohs of Egypt at the game no ebetumi at the Asheso Ajebo ajeranya bedu edachina ena se Ghana betimi qualify akopie mu Brazil akosi akan ewo World Cup akansikasi ni mu a obia ebehu ne last na yomachi de chinde ena mrantie no ene empanifo a obohweti mu ne so nyina ebu maketem efi Turkey akopie mu ewo Egypt mountain so a womo awiata so se kwambia so womo kopija Ghana franka no emrantie a coach pani akosi apia eton safro mu nyina no obia ho ye emrantie ne du Egypt fo airport ene pani behwe enipa Ebe Ghana mantie no eduye no opanimpa wono na ye Ghana na musini ewo Egypt His Excellency Alhaji Said Senari ane behia mrante na kama mrante ne si fompe ane panifo echiromba bia mu fa so mo tram bus mu na puha mu hotel a omo kodajo ma home no omo ekokopie mu ho wochena ena kansie no eba so ewo Air Defense Stadium de di kan ya ne omo de pem so oman mu no yetwa mo ka ensia emo mutimi baako ayenti so betimi akomani mu pa de aye so mo share mako numu a ye ntimi nya no bi eno ene masa kansie mu ye Egypt for no so kopie mu Egypt a omu nyina gidi yie ese we die wo mo hyebreshe wo nsam mo ntimo mu ntina onye hwehan ma ne emfa o Ochina Empire ebedwa ewo Cairo Black Stars of Ghana versus Egypt na munchen so say victory party Kasee person say Nigeria ye bi sazo na Cote d'Ivoire so ye victory party Ghana ochina ye victory party no ebeba so ewo Paddy's Night Club forecourt of Paddy's Night Club and Asempa Sports Crew ni nyina ye de songo de commentary ebe ya ye nyina so ye kwa kuhie ma wo Paddy's Night Club ewo Ashale Botwe yen to so ewo Ballon d'Or ebetumi aba ewo wiase afane nyina ye ka Ballon d'Or best player and I say obi eba ball otumi born no more than pa Lionel Messi osi akadema Barcelona watching 4 times on a row na Sam ababe tojapo say wan hwe nya ade a obetumi age distance and say injia onya we ni teammate Chabi Hernandez and all this ansem with you ja Nansai de atinyeji a obefa tokuro bia mu na obi age ene se hwan ena FIFA emmo na baso se wono ena wiase afana nyina woni mbobbo pa edi bebrina ena FIFA de ba abonten nanso edi miensa pe na ehura tena konkon so a na edi kan Abrante Cristiano Ronaldo a posina kan de ma Portugal ene Real Madrid de boboku no ena afeso na Abrante Frank Ribery sina kan de ma France ene Bayern Munich boboku no ena afeso na Abrante Lionel Messi abono so sina kan de ma Argentina ene Barcelona boboku no se a wo hwemu a afi Abrante Ronaldo ama homle so ye pa ye bikura nwanwa ahe no enti ama aye abasobode e baso yi mu aye den ye pa
Abrante Xavi Hernandez eye captain ade mabasa boboku no osansi akan de man Spain national team no what in same bia betu dwa se sa abasobode e beba so di mu be yadin yo Ebisiafo ahana yede agukensi ejumedie ebesi yemfa na sekesema atenka coffee gin bitters omadaroma ane yede agukensi ejumedie ebrem efiamankwa tamaklo abeto ejumedie no so